Nikamwambia anaweza kuzika sababu ni bibi yako. Akasema nimekufa na asiniushie mchanga acha anifuate. Na wewe ukitoroka nataka waanguke mayu msijaribu kwenda mahali. Usifike Ukambani waanguka ukufie kwa barabara ukinitoroka sababu nimekufa. Je na rueta 2014. Kero mwana ya mukali ngemikinyi sita. Mbona najire kuirane enge igoro nachite bono bunasiririga bono bakaira ngora so kumushughulikira mpaka Isaka bweko monyana kaburi gakiganya gitarinde anda kamaya kone kera oiro batia one tionsi okorwa kwa mutwe kwa Isaka na kwae anda babera jete ko basende yonsi wararwanire paka none kinankire koti twaragendiro roma tukamangire ndo takotea barrokerani. Akamwambia kijana, leo nataka ukufe, nitakuua kabisa lakini unanijua vizuri. Bono uyo nere mnawe chikumubore ndo muterende na kyokogecha okogecha muno yo nende korikuwa ni mnatu atiranite isigiga chakera gapo lakini kurumoiga bara itekanire amanyinga okukuwa Isaka agakuwa lakini ndekiamwita no. Kwa majina naitwa Veronica Mweni. Mimi ni bibi ya Isaka. Nimekaa na yeye miaka mingi. Niko na watoto 4. Tumekaa na Isaka mpaka 2025. Wamekuwa na shida ya shamba hapa kwa. Wamekuwa wakisosana kila siku shamba na ndugu yake Robert. Siku ya Jumamosi tuliamuka vizuri na Isaka. Saka kapika nguo zake pasi anaenda kanisa. Na mimi nilikuwa nafua nguo nje. Kapika chai. Saka kakaa chini angojee chai ya kunywa. Katuma na breakfast kwa ndugu. Hapo ndio ndugu yake alikuja na mpira ile ya kuua ndege na panga na mti wa jembe. Sababu wamekuwa wakiishi miaka mingi wakasosana maneno ya shamba. Kuna mti nimeweka kamba, ilikuwa imekauka miaka mingi, mti nimeweka miaka 4 imekaa na hizo kamba. Amekuja ameanza kukata, alikata mara 5 ama 4 ama 3 hapo. Sasa alikuwa hapo hizi buku na simu yake, kwa amekaa kwa meza. Kingoja msichana wake anaitwa Saviri alete mandazi alikuwa amemtuma. Hapo ndio alisikia mtu anakata kamba, akatoka kaambia ndugu yake, "Hey Robert, hii nini unafanya unakata kamba?" Robert akanyamaza mara ya kwanza. Kile Robert alifanya alimwambia, "Ngoja hiyo shamba tutangawana tarehe 22 kwa tunaenda kotini. Ndio tunapewa msafiri akuja kungawa shamba. Ngoja hiyo mti kijulikana iko kwako. Tutaacha, ikikuwa iko kwako itakaa na kamba." Robert hapo ndio alichukua ile nini mpira ya ndege. Akamwambia kijana, "Leo nataka ukufe, nitakuua kabisa lakini unanijua vizuri. Nitakugonga mpaka ukufe kabisa." Sasa akaenda kwa nyumba. Mala hiyo akigeuka kama hajangeuka, Robert alimngonga mawe 4 na ile mpira. Sasa akakasirika akaingia kwa nyumba. Bila aliingia kwa nyumba, Robert anamfuata. Sasa alikuwa ameshika simu kwa mkono na alikuwa na kikombe na brush. Akasiekelea akaweka simu kwa mfuko. Ile sekelea kwa meza. Bila alitoka Robert alinyang'anya Robert hiyo panga, akakimbia kwa room. Hapo ndio kijana Robert sasa waliingia wakampamia. Kijana alikuja na jembe. Kijana wa pili kutoka China alikuwa amebeba kitu lakini akipika hapa kwa compound alikuwa na mti fulani. Sio mti hata sikuona vile ilienda. Hapo ndio ilianza kupika ndulu kwa nyumba hapo. Kiwaambia waachana naye wanamwambia tupe panga yetu. Sasa kanaambia siwapi panga. Nampikia mgambi simu. Akaingia kwa dirisha kwa nyumba. Anataka kutokea kwa dirisha ili apikie mgambi simu. Robert amejua hapa kwa Isaka vizuri akaona anatolokea lisensi tu anatolokea kwa dirisha. Kumbe Isaka alikuwa ametoa Mungu mmoja. Kama Isaka hajatoa ya pili hajajifuruta atoke. Robert akamngonga Mungu. Robert Isaka akarudi kwa nyumba. Na mimi nilikuwa nimeingia kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba Isaka alikuwa amejifungia na chapi kijana yake kumba hako. Nimesimama katikati. Hapo ndio kijana yake aliruka juu akangonga. Isaka alikuwa nyuma yangu kamngonga kichwa akasirisha. Sasa kijana mwingine akaingia na babake akaingia tukaanza kupika nduru.
akaanza kupika nduru, lakini kulikuwa na kelele ya kijiji hapa kwa ameweka speaker. Watu wakusikia nduru, wanyosikia nduru na wangambo ingine ndio walikuja. Hapo ndio walingonga Isaka nikipika nduru, mimi mwenyewe wananingonga, wakimbiyo mti ikinipikia wananingonga. Kijana mwenye anaita Isaka ango yake alimwekelea chuma kwa singo, akamkanyangia chini. Wakaanza kupiga Isaka kwa kichwa. Hapo nikisika Isaka nikikimbia, ninaona wanye wanakuja hapa, hawataki kumsaidia. Ndio nilikimbia nikapika nduru, mzee anaitwa Kiro na William. Ndio walitokea, nikamwambia jameni Isaka anakufia kwa nyumba. Hapo ndio walimgonga na kumunyamazisha kwa kiti. Wakaua Isaka. Hivyo ndio Kiro na William walikuja kunisaidia Isaka, tukampeleka general. Tukamshungurikia siyo aongea, alifika pala alikuwa anaongea lazima kwa kitanda, lakini kufika saa 7 akanyamaza. Kaambiwa tumpeleke Krismalian. Tulikuwa na kijana wa sister ya Isaka, ajaribu kumsaidia, anaitwa Evanis. Alikimbia mpaka Krismalian akatafuta nafasi, lakini kukuja kuchukua Isaka akatumchukua na ambulance. Kufika huko, kufika ICU, Isaka alituacha. Hapa serikali niko na shida. Hapa Isaka alinioa. Kuna nyumba alikuwa nayo, mimi nilijenga kwangu. Hii shamba imekula Isaka. Kama Isaka ameuliwa na ndugu yake tumbo moja, tena maziwa moja, baba mmoja, mama mmoja. Isaka amekufa, ndio alikuwa kama sila yangu, ndio alikuwa kama Mungu wangu wa pili. Na Isaka amekufa jameni, mimi nitaishi uwai. Nitaishi na watoto wangu. Hapo imekuwa na msosano. Mpaka naona sasa mali naelekea ni shida. Mpaka Isaka alikuwa na mke alikuwa amen. Ameludi. Isaka kama wakati tulifika wosi hivi kurudi nyuma, tuliingia, aliniambia mweni nipeleke kwa choo. Tulikuwa na kijana wa ndeta yake umwewa. Isaka aliongea maneno zake. Saka niambia mahali umeleta mweni hapa. Umeninganganya kusuleta wosi, lakini hapa sio wosi, mimi umeleta moja. Kamwambia Isaka acha kuongea hivi. Kanyambia watoto wangu wacha wanizike. Na mahali kwa nimejenga nyumba yangu nizikwa hapo. Wenye watanipeleka kando ile nyumba yangu. Walae wacha wanifuate. Hivyo ndiye aliongea. Na alikataa kata paka hapa nisalimuuliza ngo acha kuongea hivyo. Hata mimi mwenyewe nilimwambia hata kuongea hivyo, hata kuna mzee alikuwa hapo ako hapa. Nikamwambia anaweza kuzika sababu ni bibi yako. Akasema nimekufa na asiniushie mchanga, nisio mchanga acha anifuate. Na wewe ukitoroka nataka waanguke mayo msijaribu kwenda mahali. Usifike Ukambani, waanguke ukufie kwa barabara ukinitoroka sababu nimekufa. Nimekuacha pale. Hataka ukae pale. Jameni, naona niko karibu kufukuzwa mimi jameni. Naona niko karibu kwenda nyumbani kwetu. Nyumba ndio hii ndiyo aliuliwa. Jameni, hao watoto walikuwa wamesoea baba hapa ndio kwao. Ndio alisema aziko. Alisema aziko hapa. Jamani, niende na watoto. Watakuwa wanaona sanduku yake, wataona mbila yao. Jamani, nikienda. Na huyo Robert after memu alienda. Robert amepotea na hajashikwa. Mimi nataka ashikwe. Serikali iongee. Asifanywe chochote kuuliwa ama wala nini. Achukue sheria mkononi. Mimi sina umbaya kabisa na yeye. Alifanya Kenya alifanya. Serikali wacha imwambia hapa duniani na wakati atakufa Mungu akitaka, na yeye Mungu anajua kupitia hapo sira yake. Sawa. Labda swali la mwisho, kuna dalili yote ya kuonyesha kwamba wanataka kufukuza ama wakutaki? Bila walikuja, bila bibi mwenzangu alikuja jana usiku.
Kuna kijana aliniacha kama kwa mdogo, mimi nimelelea kutoka sijui miaka 4. Melea amefika 16 years. Kijana alikuja na mizigo ya mama yake anaweka mpaka kwa nyumba yangu nikaitupa. Hapo nilijaribu kuambiwa maneno usiku nikaambiwa nimeua Isaka. Sikupika nduru. Ilinyamaza Isaka auliwa akufe. Sijui kwa nini sikuweza kama mapema. Na alikuwa mume wangu mpaka amenilipia kwetu. Na Isaka mwezi wa 8 ndiye alikuwa ameamua kutangaza harusi yake kuja kufanyika Nestia. Na huyo bibi Ako hapa. Nimbwata abana ba Isaka batatu. Bane barengi yamana chitagacira chitukanu barendera kinya inere. Mwana no yamukonya na ruri gaiga. Konya no bari na anti ya yache gaika chusi January agaitwa ari goitu Isaka uri kumuita no baringe na anti yae ari goitu ne chugwa stima lakini rende mwana ina chitagacha baka seito kero mwana yaisha baka inga Isaka kamubwati nonye ndoli na Isaka nje ngukwana turi nere Isaka ngo chari mbakanga kuchakorora abana bae nje konya tinjo gaiga lakini rende ngukwana turi na Isaka nonye nari ngororo bado na nje na rueta 2014 kero mwana yo mukali ngemitinyi 6 mbona nachire kwirane enge igoro nachite mbona bunasirirega ari nachite kuyu na kikiagere tenche ngaja chu nimbwata abana ba Isaka batatu bari sai nangukwana Samaria tankoro kwa Charles mwengo gato userinde nkoro kukilo njene jirani ya Isaka na Robert Omwabo amona Anthony Yasini okoro kwa moto ono ritukeriria Jumamosi igo nyigwete bikuro bitari bya kawaida kabwango konya nabokire ngasoka ngochigweka para nkanyora abantu barabange baikire para ngotaka komanya ningi kegenderete ngotira nkonyora Isaka wakirwe orense ngasokie pigipigi yane ngasoka rende tukabatembo beki gorto mwiri nyagitari asenge chwa twaro che obere obe twasokire gochiabwa na bamuraba minto tweka moinari pigipigi yane ekamne ya mucho sare kake tukachange gochese pigipigi ya brother okoro William tukabeka Isaka ororo na William amono monginoe ninche na enkogendi ngaminyokia mpaka general tweka general tukamubeka emergency twaika emergency abu no twanyorete na mumurumo wa Robert nere no wari nere iga akire nere omutuga ono bagansa kurwarigu kero bacha kurwarigu lakini rende mbare muno yobono twabwate tabeti attended bono gochia samariogo nande bono konyorobera unconscious tukabateba bamwe getanda muna gote borosire bagatoe getanda kiare ngo mwishopi ono bakaira ngora so kumushugulikira mpaka Isaka bwe komanya kaburi gakiganya gitarinde one kera twatindia gabu na ribono bachaka kumubekera chipen killer ndemo moiwo ena ura okoro kwa ontarige kagura na temete kumushugulikira tugatebiwa akorero scanning yomutu karata ibwa akorero scanning yomutu no kogoro ontariga akateba na bago garamia rigere anko ya yashugurikeru na anko iyo ndenere ya mwabo iyo korokoro bato iyo mwagetaga kwa nere na takerere scanning yomutu abwesa agetu wono muiwo yo bagateba ngotenenere chigarame chance rigere bakobwena abai karansi ababorinke ke bakobuna ono inche mune jirani ga nara rorire binte binge bagokora uyo Robert na Isaka omwabo ondita yorense Isaka okonyora igari igoro na Robert okonyora ari igoro kero babwata mangane mufurukano na ndege nto bagofuruganira ga igana mangane mugondo oyo igobo
igoro mugondo utakire gwatu asa se abangina babere muneke gusige gukwana mungina na mwana naro mumura naro kwa Anthony Yasimi oyibo mungina omonene arafu na Isaka na Robert na burabu nabo mungino kabere baterukwabo igore shiyo mugondo oyo mba ateranite no na murigere gari umutene oro monene oro mukabiri gabo abo no oro bagoro igete kero baterana Robert na Isaka omwabo arafu nende bagachenchia kero baigwana bakaigwana bate umugondo oyo nga batabamura batiga magana ekinyomba oro bagoro gasuka ukaruga abo rukagenda gari ase miyoberi eibare kubuna oro bagoro kabera okuru moino emiyoberi yekera na gocha kwa Isaka na murigere emiyoberi tarimu obo o merete kurunse negetugi gesebogete na murigereri so Isaka kararo mo boyo chire kwae akanyuma no yo no ro chasibete gente kyo kwanekera chianga arafu nende bakaraigwana kumbe karobai okoigwana kwabo ikwarenge okoigwana kwa matuka bera tatu tigere bao nerio mugondo rore bao netiro guraga karobao nerio mugondo nende bakamanya kwa nende munaba muchigwetana nende Robert akarora sendo batioroche gose nisa koroche gose muno mutu munaba kwanete nende robero kera na ndega kero wera naga bere chokirwa begete mbiyo gari bone ga bakarusi kero wera naga na ribono bacha kanite bono kuna gosozana nande kuna gosozana igorero bagoru oyo bona kagana kubutora munama yetenga mo moto ayo uri kwae bono oyo nere muna uchi kumubore ndo muterende na kyoko gacha okogacha muno yo nende kuri kwa ni muna tu atirante isegiga chakera gabo lakini kuri moiga bara kanire bara itekanire amanyinga ndire nende ba oyo maagetu Isaka agete Robert ga okoboko na Robert agaka omuno Isaka amanyinga gaiteka bara itekanire amanyinga na ndire nende Robert agetu gari kara akwa na majambasi muna tebetenga na muna kia betenga na majambasi ere iga ukorera gotabanga mu murumo abo muitete nganero mupangirite gente kibono nere na igona abwate tobo ma yoko gecho yo mwabo ase binte binge bono gatiori noyo oreta yo gweke twara temire kugamba mangana abo gaiga tugikana twagamba ketu ikana twagambire wacha kanende chisegie mangana iya mwacha kugamba akuba so intwe tutageteiga aso gwanjonye serikali ya getegete gokonya mangana ya banta batigaire gaiga mu Isaka abangina baisaka mbara iga babere oyo mura na Veronica oyo onye serikali gegosogatie bakonye tige ato mugondo oyo eso rwa mangana yo mugondo oyo ebe once and for all tigere abare batigiru gaiga bamenye no morembe mbana kwira ne kiara ntuno eni tumnaba amatenturi ko yubiye kero bakona kurwana igoro nanki ori omugondo igobono nchaina na bwate nende bono igoro omungwano yo koro Robert ntunto maiti asare ntwana komorora bururi na muro chinyagitari ogo shugurikanera igoro yoko gwenigu kero mo murumo ababege tu ambulance itu atire tu chirogoro ntubono etu amotikete general nero go shugurikero bono kuruiri nere muna akore tu korunya gitari ntuntu wana komorora twaigete nyakwe tukatwakirwe siminga no mwatiga yonde okobekwa emergency okure so wenchina barabo atangania ekara abantu bataigwana ini igoro yo mugondo igo babwenete kugenda goteke step chia se serikali nebwate abantu bamanyete igoro yo mugondo land surveyors mbaro na land registry mbaro egento nkero aso mugondo gari gekurukwa adjudication record kero mugondo no bwate record yae iga kero muntu kwaro rero bagorwa bere bobe tigakona kumyokio yo mino no moro genda ari sheria nero egukwana igore ye section mune iyo ebenoro bago land dispute gose bo monte kara gusukio robago igasukia lakini igari ese record orobago riri ndo tigarete kobera rororo igwe kero goteke step yoko rwanyo mino igore robago igo mbobe kubwamuna kwari kogenda otebya abantu garama neboro afatari garama yebo kubwa gosiria obugima bw'omuntu. Esa marita nguru kuchems yogoti omwenga oyosirire mo murominto na isa kamba muraba minto bali
egenta kenene kirega bakumuna na mang'ano burimo orimo twatemire kubwata chintunda paka noyo isakache kuburi naende eketwenga bake na kwanetio burimo gakorere kurende ukari isaka gate burimo bwawe gateta nyore paka ruguru bachite bagakwana na bakwanete kerana ndera bachite burimo boro batyawaneti uri anete akamugoruka akarento mung'ao kirando mung'ao anda akamanya kone kiara oiro batyawaneti onsi okorwa kwaba ku mutwe kwa Isaka na kwae anta babera jete ko basende onsi ikaraika tikabera onjuka akarendo mung'ao na risa Isaka chitaga swara gateba kwae kwanda bakaruru agatana ntali boyo buri mumburu koni bagacha bakabama bakaigwana Isaka kae gobayo bona munatagete kiraba egwa basirinde bakaigwana bakaiguchibese bakabagana kirumonde chae ata bono buri mobo kuruga igonko iroba nene kiagera buri monje na burende saka kana kwa burende sinkuragira kwa renkurwa tutwarenga bake faita nere ikwa gwaterinde basa so wenge bakagendera bakwa bakaikani koti kote ka baikanio bona rende ekine kya chokobo mutinyo gatano tare 28 bari gocha gwatirana abantu bakuru koti bache kubwata bona liga chimomosi ekere achigoika njengaimoka ngachikurire ng'ombe chinsiaga ng'arakake kena chikuri chinsiaga kerengo chigocha nkanyara baitanire kera baitanire bairu nyagitari bona rende okukua Isaka agakuwa lakini ndekia mwita no buri mo batari kende tari mu boyo ogerete Nanzi Veronica ndio first mboni wangu na Isaka bwanake nilikuwa namchukua kama mtoto wangu na ni kijana alikuwa ananipenda sana. Ni kijana alikuwa na ukarimu wake kuwa anaheshimu wazazi wake. Mimi niko na huzuni sana na rohoni mwangu niko na wasiwasi mwingi kwa kuwa sasa sijui kulingana na vile naona sijui Veronica atabaki hapa akae aje. Kusema ule ukweli. Naomba tu akimunjue vile ataishi. Kwa kuwa hapa naona kuna ungumu na kutakuwa na vita mingi sana hapa. Kwa hivyo ningeomba mimi nikiona vita zinakuwa nyingi, ukweli wa Mungu nitapembeleza Mungu wangu, hata Isaka nitaongea naye amrudisi mweni niende naye nyumbani. Kinge abana baminto ane kera baigori bakwete nje na barendete bona iga babeire bakurwana ngaki entambe igoro y'umugondo baraitakanire amanyinga utatiga bona uko bache tuguitana nande agacha kuito yo mwa bagaku bararwanire paka naone kinankire koti twaragendiro rama tukamangire ndo tagotega barorokerani rende kire monta egwe se ayaye egere kire monta renda kimwaye ono rende tutware ngorora aro ntumwatinga ki achagete rende bagacha kuitana aro na intutwarange tutogateurende bana bamino baitanire no bari nyagitari lakini rende tukaigwa yonde rende aro osirire na wana watangani kurukucho sini kwambuka mugakona kurukucho ni mogi na gento kera kiyaito mwana minto ni goro yo bari mukyaga twagambire koti twagambire bina korupaka pa kwenda bagambire kwenda bo mangana yo bari mwasinyire bona tare jarenge tare 28 mutenyo gatano na twari guchotaka gukore kineki bona ke njenkire teigari tukori achu mamosi na takete kwende kanisa nkenyorana ndo sete busaiko tina chikogenda njenkabera sikoga buna bande sikoga bu ngakera mende sikoga bu ndo sete mbote ngikyandi na botana baba na bari gete bakari gemba bakarosi ndangira tukari wonkana stesiko manya kuigo mutuko ngati awambwate to mutuga ngote bagakingi mutuko ngati rigose ngeno mugakona kagenda tatiganda chikogingero kamati yanene rore yere mukamu muromi ntomonene oyararete takaseri so bagakare ero goto ngakere simi akambori kwa igure kende kyakore kanire seino ngamatega kinje tinda igukende yonsi pionde ta yonte biri kende
Iwete bana esegi yare ngoro nentindi. Esegi yarwanira ororo. Ngamontebi bono ntetinda amanya mang'ana yaganteitiga ng'akire magimo gakonde simi egere manya kogotebi ngikere nkamotei nobwate namba agantebie nkamotei netogontumire namba igocha onyensomere egere mwakere aganteitiga ndarakobi nganyetire ndakobi egere antebi akang'akire bono nkanyora okari kong'akire ogontebi isa kokure amaene ekere nachiete goicha naikire ng'umbuga amo nkamanya kanyora abanto bakorera yaki amaene nabo nachite nkanyara mumuro minto yakwete ntamanyeti agakare obekire bakamochari chitaikankeiga mukamumuro yo minto okorera gochaga iga abanto baichire iga bono inche osomo chakono bokurwana koro kwaro narenga ororo nabo amang'ana narega ekiagera bori muboroge bono nonyoche kobutora omwobo oyo tari ng'ana omwobo arengera tikobutora ekiagera oyo amatete boronge tiga toratirana boremo ekiagera ng'ang'e tori tochigokora ki tochikogambe ekina chitari kichaisire goika kera nyorekana omogono kwende motoi noyo sabu nabo okonyobutora bono abonyigwete ng'a nabo baitanete igoro kinya yani no egetamero kia omote na yana nabo arigo igo ng'egento nche ndatebe neke onye na amang'ana ekiagera okorire egento oikire gokora gento nki torakore tiga eserikari egamba amang'ana aya iga egererete omorembe kero yaretire omorembe naende kende ngese gokorekana iga iga